ukwazi uyaqala ukungibona ubona i-TV lekho yala-ke baba khonto engifuna ukuyenza ukutshela phela ubani umoto umoto usebenza kanye utshelwa yini ngathi utshelwa yini ngomoto ubani umoto phinde futhi ubani umoto usebenza kanye esayithini unomoto esayithini khonto abethi utshelwa yini ngomoto awukwazi ukutshela ngomoto khonto engifuna ukuyibhala leso nawo ufuna ukuphakamisa uze ukukhumbule uzophinda futhi baba akethi awungazi yebo uyaqala ukubona la e-Amen awukwazi ukukhuluma naye ubani umoto umuntu usebenza kanye usebenza naye emsebenzini yebo isesayithini elilodwa nomoto yebo sebenza moto sebenza moto sebenza moto osebenza moto moya kababa 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 uke waba ne-accident yebo uke waba ne-accident yebo friend uke waba ne-accident yebo nge-25 kune-accident sebenza moto sebenza moto sebenza moto sebenza moto sebenza moto oh sebenza moto sebenza ke back to the center 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 so manje kamphakamise baba namhlanje nantoni ezakubo namhlanje ngifaka izinto phakathi emsebenzini ngiyaphakamisa impumelelo mayehlele kwakho ngiyabusisa namhlanje zonke izitha engemuva nengaphambili ayinaphumela phambi kwakho mawuphakamise baba ngicela ukugibela uhambe unawo rand ukhona ngicela ukuthathe ukuthi ninekelela bonke abantu bakithi asebalala othulini nomhlaba ngicela banginike izinhlanhla yami yonke ivumele phezu kwami uya nje only 100 rand unikelele amathonga wakho onke njengamanje khuluma ninekelela bonke abantu bakithi vuleka inhlahla yami nomuzi wami uphakanyiswe uze ungikhumbule embusweni wakho uze ungikhumbule ngiphe isandla sakho woza nawe mandibusiswe nonke umoya onilethela imimoya yasemalini iy'thunywa zasemalini mazinengamele mazifusise niphakanyiswe ize ningikhumbule inkosi inkosisi